Echa Akaswani Itanagar Enalapuchi Hikini Liulini Etanichi Idmisi Aholakiji Dargalambo Atikachi Anjendo Auta Amejiga Droji Nane Prime Minister Narendra Modi no Onam Dilimane Navkar Mahamantra Divas Enaga Machicha Maholagane India Ma Jain Dharam Khagaba hai Taju Khano da Laibada Ahoga Jain Imuchi Yechume Achipu Yurendo Kea Buida ne Prime Minister me Lagane Amwara Pra Khakunao Gabane A Yechu hai Inendo Talajina Laibada Ahoga Autachi Bank Alambume Bu India Mane Amedu Ayagajiga government में Arogajita ने Union Finance Minister Nirmala Sitharaman में बुनी London मने India UK Investor Roundtable akaga machi chaba maho laibada ahoga inu ejarkaya nasu kani machi no India में taro ati piando insurance haya ati alumma khebauda ne Sitharaman में लगने जी anhu ati alumma India ma komen Piando insurance ga imu yogada lagachi echaho portion ma enaga kokomane program akaga mama atogocha Union Women and Child Development Minister Anpurna Devi me ana Arunachal Pradesh ma igane echala puchi jiho somachi niliba igagoda la huga katini gabane Arunachal Pradesh ma melo ijmaho Union Minister me Krada dine Lower Subansiri district ma khigane Pushan Pakwara program Brahma School Anganwadi Center Tamako Cooperative Done Self-Help Group SHG Khagamama Atu Oinboda La Hoga Yakudone Ikisha Ngathoi Molambo Gabane Aya Skin Dochipo Chichagaocha Arunachal Pradesh Ma Melo I Maho Union Minister Me Skin Mamane Arega Imolambo Gobu Chicha Oinboda La Hoga Any George Methu me Chinea Bihola Holina ba Finance Commission mache member alambu me mangani gabane Arunachal Pradesh ma melo ega mune buni itargo mane Chief Minister Deputy Chief Minister Chief Secretary done Arunachal Pradesh government mache kisa azapu alambu go chichaga muda ahoga center me aya scheme mama center me ame ethana ashigada ne Methu me la hoga ne Aya tatikachi state alambume special status kokoma akhalana gene amanuto hana ashi ogada lakigachi buni tawang atikochi gyalwa sangyan gyatso high altitude stadium mane buinili naba district level school meet akapagamba tawang MLA namge sering me aypa bada ahoga Tawang DDSC में आखनेगा आया मेट मा तवांग डिस्ट्रिक्ट मा खाजिगा काप्रो कासा गवर्नमेंट स्कूल मा चे एजारिगे आजथुया दोने आरंब्रो आटिया मानो आजथुया इमु इबेगा मुदा ahoga Arunachal Pradesh Agriculture Minister Gabriel D Wangsu में बुनी निगा आया तातिका गबने पाकुपाची पो मीटिंग आखगा मा गिबा महा Arunachal Pradesh में हाउ को दोने आशिशाना परमना आजुचिपो काजी प्लान आजितेगा जेको बे लाके बदा ahoga पाकुपारा के बने टास्क फोर्स माचे मेंबर आचुमने वांगसु में चिचा बने हाथु मंदो छिजिगा में आखने होगा बने आया तातिका मा थे ओंदे आजिते हाजी ना आशि ओ बदा ahoga बुनी ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट से पार्टी को ने बिहु ने नबा लेट रासो Yangda Memorial Football Tournament akapagamba namsai MLA done RWD Sports done Youth Affairs Minister Larega Jojignu namsu me aypaha bada ahoga atikachi ayu olambu ke ba mugane aya government scheme do prane jonichi nane namsu me laoi bada ahoga etanichi itmismi aho adima on dabai